Good evening, guys. Ngasi day magi mafam da khoi Icici PO power misa amana hare PO power misa amana magi in hand da salary pe kya se kya phangani dugi matang da sugan haijege akoi na Icici bank PO se power matung da Manipal da training set kani hai tare Manipal da training tawring manung sida tha mari gi training tawani Manipal da ko classroom training tawdu se training asida khona phanga da ba tolob se stipend and basic tolo policing manga phangani tha mari gi wena ko dulura matungda then ma bank da join tawani bank da join tawbasida mana phangdoiba tolopse kyano haragadi koina kano da horane haitare policing trampan phungba yawgani natraga akoi policing phungba yawgani phungba yawgani haitare ko ado hariba sahi amagi PG program se completely lura matungda koigi mase PG program se completely lura matungda mase koina deputy manager band 1 haitare ko sida ma assign torokani haitare sahi ama jigi manung dati ma PO ina recommend koi PO ina recognize tawni ko bank na ko then adul rakanda PO program je completely ma lor matungda deputy manager band 1 haitare ko sida ma je promote tawrane haitare do Icici gi deputy manager band 1 se position se adum chawe haitare ko Icici gi wena yengo tamda rank yam wangba koi officers level ne haitare ko hariba level se da khona phanga da tolob se basic ta ko basic ta phangdu se policing drama thoi ke sama panne duda koi home rental allowance hai sare yauraga policing ko manga ga sampan yang khai ketang mayam hendo henjen dum leina ne haitare ko do supplementary allowance personal allowance mayam se yaura matung da in hand da kuta phangdu se ka no haraga dil policing kun train toi ka started kam 95 haitare ko smai phang ya tare si Manipur da ta Manipur kum ta ba tare ko Manipur ta ba mi em ge ko salary slip ne nu sere se ko mai phang ya tare total la ko ado ma gi se basic in hand phang po to ne ado ma gi yengo ko provident fund gumba ko gratuity hai tare ko sigumba se masi hapa ga ko masi hapa ka andar phang du sina policy kuntranga ga ko changwa ga 86 mai phang ya tare se mai hajaram ge se provident fund gratuity ha je kai no hajar ga de provident fund se masi ka no ne ko na anytime adum loktok pa ya tare ko koigi bank traga bank na aigi damakta haitare ko contribute to biba paisa duni haitare ko masigi poche policy se bank na aigi damakta su contribute rokani aduga aina su bank haitare contribute to duni ko se paisa je provident fund se equally wena contribute to duni aduga gratitude haraga na chahi manga thabak sur tawr matungda phangada magi kano to paisa duni ko adugi apun basel policing aniga started ke 91 ni ko smai lai hatare sigi kano se paisa se paisa je tolop heklinge sig paisa ji gi value su chaw henkala kan ha tare ko mai lai re adom ma total fix phang du sel policing kuntranga ga changwa ga 86 mai lai ko adu ka ma gi performance link retention pay ha tare performance link retention pay se kan one ko policing taru ka chani ga yankhesh mai sa ha tare hariba sig gi performance bonus di kyane phangba yai phangdaba yai haiba ngam de ha tare ko maram di kai gi no da hariba performance bonus se aina thabak fajan suragadi adum phangduni ha tare ko ado thabak sutragadi maje khoina haiba ngamde ha tare ko ado basically Icici ben 1 deputy ben 1 jam na phangdu se policing kun train toika chatoi ka 95 se sini ko ma yare ko smain phangani ha tare ado magi chahim ge CTC se policing manga ga policing sorry palak manga ga ko policing ani kun train thoi sumai lai ha tare ko ado ne am sini Icici ben 1 ko deputy manager ben 1 amagi phangada magi salary CTC ki break up ai tare ko dum tolop se jaw ai tare ko magi ben 2 kara kan su dum tolop wang bani se je ko dum salary ki matang da dum khangning ba lai ga so sini mayam ko sugai